Professor A.P. Pandey mathematic sab legal action local naba governor state government number HRD minister the representation vision kahana veteran politician was going to Congo Sugi Thomi Singh the Kutaraki Nation I'm the Kadar Singh Lengang Pagat Namda Mayo Hayang the Gay Sing Tam Animaka Henakan Makunjang Sanction Lagin Hana Mayro Lupatna Amatri Kumja listing amato pan Manipur Hundo the nation I am the cookie fruki micham listing amagacha magibataka tamtin a heart keep the home with Ninsinga Surachan Purgi to Bonda cookie black day panko cray. Tamanglong district Tamay the Nupi Telam SBI branch and Sangha Cray Infal Tamay Lambi to Atu Matam the same number of Hona Irrigation Minister Radishan Tado P. Urkul district Ringo Ibeles the kilometer Anipak Pataret Sangba Umang Saru Kunjatara Hunduin Katokuna Sam Galiba Community Reserve Land National Forest Minister Tonaldum Sam Kumana Hangdo Cray. Amasung Myanmar Hawal Paumi Singbo State Institute of Journalism Lem Taki Tamiti Kudong Sabati Ganihana DIPR Director Hisnam Bal Krishna Myanmar Press Council da Hazab Firam Lay. Ma'am Kurumjari Dom the Ember Pack News Ne House Punjas Pobgamaru Pausing Miam the Pijari Manipur University House Kodiba Sayaneba Asibu Tohaliba Matik Sadraba VCAP Pandegi Mathematic Sab legal action local Lohaina Hanag Minister Ozoina Governor State Government Amade Human Resource Minister Prakash Zabetka representation Pishin Cray Ngasi Paumi Singa Kawad Labamaki Yum the Unabamada AP Pandegi Tawongasi Criminal Act Nihana Maral Siraduna Ozoina Pandeb Lengak National Security Act Makada Fajin Pumto Iana Fongdoki Mak Maka Taraduna AP Pandena Center Madi Lenga Kimarak Tok Sign Tona Kiba MOA Tugaiduna Mawong Maril Naida Tawong Satrakliba Si Manipur Kunaibu Singnaba Amane Loinana Mark no Home Gata in Sinduna Office Tugai Hanba Sanjen Tongda Known Office Hang Basi Matik Sava VC Amagi Tawong Natiana Fongdoki Marabantuna IPC section 124 close Makad FIR Panduna concerned police station da Maki Matak case local law Lona CRPC section 107 amadi 108 ki Makada district magistrate proceeding sata halu haibana chingba lengak ta akan muwafam sing thamlaki Memorandum of Agreement do Baro Sarkar Manipur government, Manipur Chief Minister, Chief Secretary, Yang Togiba Mayamdo, Loina Bayola Toraga, Huziwawada, Tangdu Leta, Datana, Nimichamaga, Tarukni Surakpa, Satra Mayam Laritam of Handra Kanda, Amuk Makatana, Sarang Nava, Manipur Miam, the confused over, Magi Toktora Tabakina, Manipur Praza, Punamakta Nunganba, Miam Punamakta, tension, piniki, terror, confusion. Makuk Ngau Babhapta, Mayam, Amatu Air, Mag. Vice Chancellor or the Matic Chava meme and Tarim. Man is a terrible tabak matasina. His conduct is unbecoming the conduct of a Vice Chancellor. Awang Mutaki University Gumbada, Siri Pandi and Saliba, Sajat Masidi Vice Chancellor or Bagi Yamna Matic Chadaba, Akogi, Pibamdo, Adu Uche. All Manipur Students Union Sugi Thomi Singh da Kutharaki Nation I am Kadar Singh Ngasi Fawa Manipur Lenga Pagat Pangamdabi Mayok Hayang the Singh Tam Animakta Hen Akan Makongjang Singh Changshil Lagani Hana Mahiro Lubasin Akan Wafam Tamlakli Ngasi Sugi Head Office Tapangtokiba Press Meet Amada Mahiro Lubasigi Vice President Peter Lystrom Changshin Gadoriba Kongjang Asida Thorakpa Akaya Toy Amangata Mahio Langpok Kudingmak State Government na Daita Pugada Banihana Fondoraki, Maknamaka Tana, Tokrib Taudogas in a status of the nation I am designated camp a later Habasi, Pong Kanga of Foul State Government, Karigumama Tobungam Dabasi, Libak Tibane, Loinana, status of the illegal tax, Lobasi, Manipur Lenghang Atu Matam the Tinga the Banihanasu, Fondoki.
Panbayai Haukiba September Nipangi, Ahingdagi, Senaba Kadar Singh Fagat Luiba demand and I started 7 Pung Chamagi Van Kaukibado, Nasi Luedabaso, is that government ki Maikaidigi, Paukum Amata, La Kidabani. Manipur innocent I am not talking about the Toriba, Kulai Praga, talking about the Toriba Mam Singasa, Masigi, Manipur, Lemadi, Lefan Dufaudi, a ching the Tam the Kaidana at any moment, a way Kongjong Makal Makata, Kongjong Mam Chanjalakani, Masida, Mahiro Singh, Praja Singh, Shokpa Panba, Amadishiva Nabatula, Natra Harga, Melampu, Mayama, Tolopana Chingbasa, Sigi, consequence Amadi responsibility Palibas, state government, Amadi central government, Pudam have I'm soon at Tamjari. Scheduled Tribe Demand Committee Manipurna coordinating body Scheduled Tribe Demand Committee Manipur Galwinana Maitai Mitai Bo Scheduled Tribe list Salan Bagamak Tha Sikitara Turutagi Railway Tabak Tingjin Bayao Namakal Makake Agi Kongjang Sangshilagana Lauto Kibado my partner Bagidamak Mifam Singh Leptana Pangtok Lagani Hiramasig Matanga Sarangpat Taubal Tera Amudon Moidang Pog Korohan Laifam Amadi Hagruzam Yaifa Club Hagruzam Dasu Wakal Taminabagi Mifam Singh Ngasi Pangtok Yari Tamelong Senapati Amsung Churachanpur District ADC Singh Tabak Thoram Singh Da Yingsin Nabalanga na Tokiba order Gimayuk the Manipur Singh District Singh Da Haying the Chatagani Toramba total shutdown Handokre Langak na Mamang Tha August Ki Kulum Doida Cabinet Subcommittee Masam Nabatokiba order Handok Lab Warep Laurak Badagi Kongjangasi Handok Panihana All Tribal Rights Protection Forum Manipurgi Maikai Tamlakli Nakalamromda Langaki Firebasi Handok Naba Honabagi Kongjangda United Naga Council Amsung Kuki in Pin and Lauki Taudangbu Forum Masigi Maikai Tagat Fongtorokli Ngasi Nagaram Talaiba Forum Masigaloshing the Pangtok Paumising Unabamada ATRPFM President Joseph Rongwaina Langaki order asigi matang ngasi forum asigi mute singna chief minister ga unarab matung yasina ba purakton khongpam asi lorakpane forum asina ban blocket tobu pamba nate langak na barton torokibane adubu ngasi matam chana langaki firep hongdokibada forum asina awang thakta thagat lihaina fongdoraki ngasi ga toram du saru yakiba tribal youth council manipur gi president M Tolkham maring nasu chief minister na lorok li firep asibu awang thakta thagat fongdorakli State Cabinet Subcommittee Ama District Council Chuchampu Tamenglong Sinapati gi damakta yengsinna na bahaina committee ama set up tawbodo totally revoke tawbogi damakta ngasi akhoi yamna harawe government busu yamna thagachai loina na kuki inpi UNC mukhoini busu akhoi all tribal rights protection forum Manipur gi maikai digi thagat sabuga loina na tungkoida akhoi gi matungda tribal rights gidamakta full cooperation pijagani loina na akhoi su agitation pamjade praja singbu wahan ba pamjade tawribasi sarkar na problem se invite tawbani haibase akhoi pungdo chani Mioiba matakta sataba hingsa gi thabak sing daita laitaba lainga gam sung kanglu ki marakta ot na bi thawong singi mayokta kuki prup singna lantheng na hauraga ni hana kuki national organization KNO gi president PS Haukip Fongdorakli justice for victims of kuki genocide have theme da kuki inpi Churachanpur complex tuibong the pangtokiba observance of 25th sanit ni Cookie Black Day Torumda PS Haukif na hai Hauki Bachahi Kumja listing Machapan Mariputra Humdo the nation I am na Cookie Prup ki Micham listing Machama Henbu Tamtina Hatki Masigi Madakta Kuri Cookie Prup ki Mioi Singna Kunda Kun Chahum Yankairom Maantan Duna Cookie Prup Kayaba Awab Tahanduna Mioi Bamag Oiba Hingbagi Hap Hug Pumnamak Mangan ki Taudogasi Matang the justice Bibin Rabahaduna Kayar Kana Lengak the Taksindun Laki Adobu Taudogo Matang the India Musum Manipur Lengakna justice Bibi than Ngasi Power Function Ushina than a light talk day Ngasiki Toromase Atoba community Amataka Mukna ba Sauna ba Todok to an number Pandam the Pangtok but Nate Toramasi Tamtira Todok Adu Matung the Amuk and the Token of Baujil Sandok Pagaloriana justice Purakna number Wakalol the Pangtok Panihabua from Tamlaki. Freedom and security, justice for people in the land are not free communities.
We have to fight for them. We have been fighting for them. And we shall never cease to fight till we see justice done. We shall carry on however long the road. This must be our promise to our brothers and sisters who have been slain, who have marked our territories with their blood. KNO is in political dialogue with the central government, where we have consistently been telling the government of India that Kukis will feel safe only when our right to govern ourselves in our land is given recognition. We cannot settle for any less. The KNO is ready to stand with the Kuki people till that right of ours is respected and no attempt to trample our land. The right will be tolerated. We will not hesitate to go back to the jungles if our rights are not respected and Kukis treated with dignity. Amaramda India Manipur lenga ka suspension of operation sign taunariba Kuki National Organization KNO ga makataba tangka ki wari sanab singda lenga ki maikaida point nifumanga yaw demand takshil lagane harib demand singa lenga ki maikaida ki fulfill tabu ngam drabade KNO jungle ta amuk hana han ki yai haina KNO ki president PS Haukip me fongdorokli ngasi Churachandpur da paumi singa unaba madamak makata na hai hanagi makha wari sanabada lengak ta summit taunu na point nifumanga yaw demand drop tabu loire masi mathangi wari sanabada summit tauragane masi matam kharadi sangbayai karigumbada demand singasi lengak ki maikedi yabirak KNO na tumina laigani habu wafam fongdoraki. I'm not interested in this territorial council. We are fighting for a separate state. But since we are with UPF, our partners, they've already agreed for territorial council. So in front of India government, since there's going to be differences among us, and BJP is sending their interlocutor who told us that he is not given a mandate to talk about the state. So somehow we reconcile to it. And we are just waiting and we are demanding about 45 points so that it'll be same as a separate state. But if government is not interested or sincere in its engagement, we have every right to work out again and to join. I mean, back to the jungles. Let us see what government replies us. These 45 items, if it can be granted, it might be better than even the Nagas also. Kuki Black Day ki thoram makha chatharak poina more dasu candle light vigil ki thoram pangthokre candle light vigil ado Kuki Students Organization more na shindura pangthokhe banai sahi kunmari ki mamang da thokhe batam thir ba thodok adu lai ki drab singi mafamda minute ani to mina leptuna awaba phongdok mana thoram adu ki mapung on sakam oiki. Infal Tamai Lambi Mari Lenaba Singatana to Natu, Matamda, Nauna Semner, Honoragani Hana, Education Minister Radhi Sham the Fongdokre, Wafama Singarang, Tamelong District, Tamaida, Manipur Infrastructure Development Agency, Midag Makata Sakiba, R. Tali Memorial Women's Market Amade, SBI Tamai Branch Sangaba Amade, Model Residential School Tamai Sabagi Foundation Stone Yungbagi District Administration Tamenglong na sinbuna pangtoki batauram mada fongdoki banei. Minister Radhisham na makatana hai lainga ga sina Manipur ki sing amsung tam ani ase chap mana na chawkat minur na ba hanba laitan hona gane tamai gi hauji hauji leire ba awara pa kaya se lainga ga sina athu matamda miyam da phangan na ba hona gane loinana sing district sing da posting tabi riba lainga ki employee sing na thamoi sing na mafam sing adu da leibiduna thabak tawbiyo loinana sing gi isilinau sing na so miyam gi damak lakliba employee sing bo nungsi chana loina biyo haina apil tawki. Tamai the kari problem lairige. How can we facilitate? How can we help? How can we assist? How can we serve? Kitam do also little bit also kay tawong mado kari no every year with them in the name of inaugurating the market. First of all, I na mi mayam unazaba matamda high connectivity is main problem. Lambi pate hoji ma koy la kan lambi mong ta hode anna abam lai kan kramai pugani. So I will definitely Honorable CM da aina lambi se ana priority oina tamai ki lambi se sembi dabai yaade hai se cabinet sai ki nahi honorable CM hai sagane
Thauramada Saruk Yakiba, Tamai Assembly Constituency MLA Awang Newmaina, Anoba Lenga Sina Tamai Miam da Sai Kuntranipan Matunga Sidi, Banki Kudolam Tamduna Miam the Kanabakaya Piragane, Lamdamasigi Miamna, Kaitel Laitabi Awaba the Su, Nasidagi Koklagane, Tamai Hausik, Maruina, Lambi Tongi Awaba, Taknan of Ising Electric Fangdabamade, Mobile Network Fangdabagi Awaba Sisu, Atum Matam the Pangan and Abamaki, Maikadagi, Hot Naragani have Wafam Fondoki. Loidana Model Residential School Tamai Sanu Nabakidamag Ekar Kungilam Ama Miam na free the Pirak Pasina Lamdamasik education da Asoba Awon Bama Lak Lakan Hanasu Magna Fondoki. District Administration Taming Long Sin Toramada Midagi Vice Chairperson Odiba Wangoy Assembly Constituency MLA O Lukoy Chingba Maruiba Mioyasu Saruyaki. Hana Leramba government the Gisu, Sigumba market Sabiu, Habise, Akwe demand Torga Lakibani, Adubahandak, Honorable Chief Minister, and Biren Singh Luzingba, Government Asina, Nasi market Asi, planning Makada, PB with the Makta, Akwe Prazami Yamsu, Haro Bakaktanate, Akwe cooperation superior Harga, success Oibada, Akwe Su, Suruglausi Habisi Miyamamang the A, Tamzaning Bani. Residential School Laitriba Manipur District Singda Residential School Amam Sargan Hana Education Minister T.S. Radhe Shamna Fongdokre Wafam Singarang Tamai Deleba Langmai Higher Secondary School Amade District Institute of Education and Training died Tamaigi Awada Pa Film Sing Jingshin Bachapa Matam the Fongdoki Bene Ma Makatana High Education Yaldana Kunayam Chokot Pibisi Oitok Loy Chokot Pagi Quadi Maroi Bakulaya say Education Maramashina Manipur Giching Amadi Tamgi Education System as Faganaba Lenga Agashina Honagane Loinana Manipurgi Kendra Humpugi Emile Humpu Magna Chayamagi Pitariba Local Area Development Fund Yam Darbada School Amamam de Sahi Amagi Soid and Sengot Sagat Minasiana Apil Sutauki Ngarangi Yangshin Kongchatuda Education Minister Radhe Shamna Luchingduna Tamai Assembly Constituency MLA Awangbo Newmai Amasung Wangoy Assembly Constituency MLA O Lukoisu Saruyaki Timasina Ahan Bada Langmai Higher Secondary School the Chunky Mairo Chamri Yankai Hen Ladyba Lengaki School Sida Lengaki Oja Watpana Private Oja Kya School na Warga Mairo Singbu Takpi Tambiram Tengaraki Masidanatana Atai Awada Pakaya Masu Tengaraki School gi Principal Maikaidigi School Sigi Awada Pakayagi Matang the Minister the Memorandum Masupishin Ki Loinana Timmasina Makatana Tamelong District Amatangara District Institute of Education and Training died Tamaigi Awada Pakayasu Yingshin Ki Minister ki Maikai di Gawaza Amade Mairo Singa Hakteng Unadano Institute Sigi Awada Pakya Matang the Wari Sanaki Minister Radhe Shamla Yensin Keba Institute Ania Sigi Lairib Awada Passinga say Lengaki Maikai di Hek Yari Bamakai Atubu Matamda Piner about Honagani Hana Miam the Mahak Nataza Basupiram Ki. Location is quite a prime location that you'll find the church building. It is well maintained. Contribution from many corners, quarters. But if you see the college and school buildings, you see the location, the condition, nobody cares about the building and school. People have started encroaching upon the school building. But church so yam important way. Isor I say me later isor later me isor everyone is good. You don't need to go to temple, church or mandir. Location is quite a prime location that you'll find the church building. Umang Wamang Kok Torakpati, Muyoiba, Thawai Pan, Sing Teng, the Kudong Sada Sing Koknan, Pandamda, Ukrul District Manung Channel Ladiba, Ringui Velesta, Kulasiki Akoiba the Lady Kilometer, Ani Pakpa, Taret Sangba, Umangi Saruk, Katoktuna, Community Reserve Lane, Tamnanaba, Tabak Pakat Pahokre, Park Chor Umangase, Village Siki Hetman. Atem e simre yauna kunjatara humdoina katpani hari harib umangi sarugase ngasi Forest Minister Thongno Zum Sam Kumana hangdu kibagaloina umangi sarugase the Forest Department na sanaba upal wapal amadi mai marom sing thana naba sayola magiban thabak paikat pa hawragani hanasu kunja sing the thajab piki ringui Horay amasung Ringui Village Authority na sinna pangtok ki batharum adu da wangang no Minister Sam Kumana fongdok ki bada
ताइबंग सेम मपुना माले मसे सेमलक पंतम द सिंग पाट तुरेल उमंग लेकंगला हाइदुना तोंगान तोंगान बमवंगदा निंगथीना सेमलक पने अदुबो साउखटपगी इस्टेल द यावरबा मियोय खुनाइना मौसागी खुसेम कया लेपतना थुगाइदुना मांग ताले उमंग कोकथोकलगा मांगजगदरुबा से कोकथोकलिबा मफम अदु खक्ता नते अकोइबद लेरिबा खुदिंगदा अमांग थोकने मसिदगी कन्ननबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उमंग वामंग अमदे सिंग क्या कन्ननबगी थबक थोरम क्या पाइकट पा हौरकलिबने मियाम गिदमक इसिंग अमदि माइ पिनरनबा दाम अमदि प्रोजेक्ट क्या पाइकलिबा से सिंग अमदि उमंग वामंग कोकथोकलबदि कैदोंग द पाइकलिबा प्रोजेक्ट सिंग असे माइ पाकप ngamloi हाइना फोंदोखिबगा लोइना लमदम सिगि मियामदा उसेक उब मतमदा हानरब होनबगी फत्रब हाइनबी अमा लैरी उसेक हानिमगी वाखलो लैरिब मखै एनवायरनमेंट कन्म ngamloi मरमदुना लमदम सिगि अफबा अहिंग हसागी खल नाइब लमदम अमा ओहेंदुना नुंगाइना लैनरब अखोय पुमनमंग उमंग वामंग कनसी हौरकलिबा मिरोलगी दमा कम्युनिटी रिजर्व लैंड थमलिबा रिंगुई विलेज की फजरब उमंगी सरुक असिदे साउखत लेहरिबा मालेमगी सुपरपोर अमेरिकाना फाव सेंगरप ngamloi हना सिंगथाकी लोनन अतोप युमथंगनब खुल सिंगदसु उमंग वामंग योखतनब पाउताक पीबीयू हाइना मियामदा मागना अपील तौखी अमेरिका ना सुपर पावर वर्गसु रिंगुई की फजबसी माना मफम अमदा सेमो हाइबदी दैट कंट्री कैन नॉट बिल्ड सच ब्यूटी It's beautiful. Manipur government की forest department ना कन्बा NST मखागा wind power लोइना ना Manipur की जगह जगह दा मागी natural beauty में हमसी preserve तौबा उ याथपसी control तौबा अदगी सिंग थुगाइब कंट्रोल तौर में हमसी करी गनो हैबदा खोइना मालियम द मियोइबे खोइना लैबे याबे युमसी ओली और आर्ट खोइना करी करी तौबा यागे ना खोइना सी पाइखलै में हमसी ngasi सिगी लैबा महौसा की environment से काइदनबा स्टेप मने मसी पांबी से मै यानथलगदी आई खक्तगी मसी मांगना तेको मसी पुनबक मालिम को मांगदिनो वखन दो concept तो ले कांददी खोइ बदु खोइना preserve and save तौगदबने अखोइ मियोइबे कोक लैबा उसी एम तोगदि नाउरी न कामनिंगबा सी concept से let us remove together from our brain only that we can save the environment. अमरमदा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मखादा मणिपुर लेंगा के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उखुल डिस्ट्रिक्ट की ngarumphung khulda paikaliba model horticulture center की फिवम हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थौनाजुम श्याम कुमार यंगसिन क्रे यंगसिन बदुदा सेंटर दुगी लेरिबा वर्मी कंपोस्ट की थबक निंगथिना तोरमदबा मदे निंगथिना सेंगदोक्तना लेरंबा थेंगनबदगी मिनिस्टर न मरी लेनब अथॉरिटी अमदे ngarumphung khul committee की लुचिंग बदा निंगथिना सेंगदोक्तना मथौ तौहननबा पावताक पीखी यंगसिन खोंचर अदुग मरी लेना मिनिस्टर श्याम कुमार फोंदो की बदा लेंगांग स्कीम अमदि प्रोजेक्ट क्या पाइखलिबा सी मियाम द कानब पीनरबने मियोय खरगी कानब येंगदुना थबक तौरबदि अफब ओइरोय लेंगांग पाइखलिबा स्कीम सिंग मतंगदा मतेंगना सेल थुमगी फिफम फगलहनबदा नतना हिंगनबग लंबी चावना पीगदरुम हाइबग लोइना मियामनसु लेंगांगना पाइखत थबक थौरम सिंगदा मतेंग पांगबी वाइबो वफम फोंदोखी मिनिस्टर मखा ताना तामिंगलोंग कामपोकपी मदि अतई सिंगी मफम सिंग पाइखलिबा मॉडल हॉर्टिकल्चर सेंटर सिंगी फिवमसु यंगसिनगदौरी हाई सेंट्रल गवर्नमेंट की मखादा पाखिबा स्टेट गवर्नमेंट की मखादा पाखिबा स्कीम सिंग अदु अपुंग फाना फजना इंप्लीमेंट तौबरा तौदो हाइबगे विजिट अमन आई एडवाइज टू द कंसर्न्स द विलेजेस कमिटी टू कीप क्लीन दिस वन properly मीस कंपोस्ट की लेबा पिट मैम से फजना कोई फंक्शन तो हम तारे पोटे हवरे हायंग कनो जी ऑर्गेनिक ओइदोइदी असि पुथोगा असिगिना जी ऑर्गेनिक ओइगदबनेबा असियाना फंक्शन तो हम दरकार ले फंक्शन जी तौदरगदि हें कमाय ऑर्गेनिक ओइदोइनो हाइबा क्वेश्चन लम लाए गवर्नमेंट दिया नाम डिपार्टमेंट पाखलिबा थबक से गवर्नमेंट ना पाखलिबा थबक मैम सिंग जी प्रजा फार्मर सिंग कानबा पीबदोनेबा मी खरगी कंट्रैक्ट ओरिएंटेड तो चलगदि मदु अफबो ओइरोय आई मिंगोंदि बाबराम तो आई इसादे हरखांदा गवर्नमेंट की फोरे ओइरगदि पैसा दोदि अदुम उबा अदु थब इम्प्लीम फजन तौदब अदुम अयामना कोई हाना तौदब लै अदु फजन तौबसु लै अदुम DIPR की प्रेस कंडक्टेड टूर की टीम नंगसी यांगोन की बोटाटोंग टाउनशिप लेबा वुटी रेस्टोरेंट म्यांमार प्रेस काउंसिल का उनखरे उनबदुदा म्यांमार प्रेस काउंसिल की वाइस चेयरमैन डॉक्टर मायो थान थेन्ना मणिपुर की पाउमी सिंगा म्यांमार पाउमी का मतेंग पांगनदुना लेवाकनी की मरी हेन नक्सिन हनबगा लोइनाना साखोट खोंथांगदा मरुओइबा थाउदांग लौमिनबगी अपाम फोंदोकी मखा ताना म्यांमार प्रेस काउंसिल से सेम चाही अहुमलोम तंगाइरब मरमना मफम अदुगी हौरकलिबा पाउमी सिंगदा ई पाउग मरी लेनबा तोंगान तोंगान हिरम सिंगदा ट्रेनिंग पीबगी तंगाई फदबा लैरी हाब वाफम थांगलकी
DIPR की डायरेक्टर Haishnam Balkrishna Myanmar की हरक लेबा पाउमी सिंगदा ताकपी तंबिनरनबा मणिपुर लेंगा की मखादा लेरेबा DIPR की State Institute of Journalism ना लेमना ताकपी तंबिबगी खुदोंग चाव पीगने हाइबगी थाजम पीकी लोनना माहक मखा ताना तोंगान तोंगान बहिरम सिंगदा तेंगबांग पिनादुना तुंग कोइना अफब मरी लेननबा होनमिनसे हाइबा वाफमसु डायरेक्टर की मफमदा थमकी नाकलमरोमदा बॉर्डरलैंड रोड हांगलबनिना लाकदोरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल दा म्यांमार की मियामसु लाकननबा पाउजेल पिरमकी Press Council is only now nearly 3 years old, so we have very less experience compared to the India, and now we are going to the democracy region and country, and media is very important for development of the democracy in our country, and we have to learn much from the India and our neighbor who are working and have quite a lot of experience in this field and media. Indian journalists representing Manipur state and the members of the Myanmar Press Council will strengthen the relationship between Manipur and Myanmar, or India and Myanmar, and improve the bilateral relations, and will explore new ways and avenues where we can help each other. Jobs Entertainment amadi tongan bihiram kada season yarab mobile app haya ngasi Manipur ki governor Dr. Nazma Haptullah na launch tawkrai wangkai ningthenpur ki mapal laiba royaapps.in.nasa puthokpa job apps amadi entertainment yumpham oiba app ase ngasi palace compound laiba MSFDS ki auditorium da launch tawkibani Tharamadi athoi metungnan oikiba governor Dr. Nazma Haptullah na technology ki lamda malem gi oina hongdak liba hongba sida aikoi shooting tung in ngamna na hona batangai fade thaba ingkhang thiriba lamda masigi narol singda ngasi ki f asina saun kana piba ngamgane sakhulak gi matung ina ngasidi malem asi mioiba magi khubak ta leire hana praman taunaribane social media gi कानब क्या आसिदगी नाथाइरग अरानब लंबीद सिजनरब असि तौबिगनो अफब लंबीद सिजनर मसिदगी कानब क्या लौमिनसे हना मागना फोंदोकी ngasi thauramada Lok Sabha gi MP TH Mainyasu saruyaki. Life became much easier, simpler. We didn't need a secretary to do all that job for us or an assistant. We could do it ourselves. Self-reliance became the most important. Illusion of information technology. And I have been following it throughout. I was very happy when those people, these royal app people came to me. My staff, senior staff in the Raj Bhavan was little worried whether I should take this program or not. But my love for and my commitment to the programs, the computer program was such that I said, no, I'll go because I'll see how this platform works. And I think this is a very good platform because today people need jobs. And this kind of a platform was needed for them, to reduce our unemployment. Education Minister Thoksom Radhi Shyam Nangasi Sangayum from Higher Secondary School Fivum Haktheng na Yangshin Kray Loinan School Asiki staff singa unaraduna nauna saduna Hongzilab School building ahom gi fivum so Yangshin ki school building ahom gi matang da lekai gi muyo singna seasonary building ama numit mangani gi manung da mafam adu thadok na basu minister na warning piram ki Lona Yadaba Mio Singamati Lenerambamati Sanja Thumza Gimaralda NIN Tigatuna House TR Gel Lady Jenims ki Hanagi Director Oiramba Dr. M. Siamobu Jenims ki Director Dr. Vimo Amadi Marilenaba Authority Singna Lakot Pamtokpa Tabak Amata Lakotana Tumina Lashilahana Indigenous Peoples Association of Kanglai Park IPAC Manipur Gichero Lamana Nungnang Bufondorkli Article 371 Clause A Natraga 6 Schedule Manipur Chanan Yaro Yaduna UCM give me young Makada Nasisu Chingmairong the Wakat Mipam Chatakre Wakat Mipamase Chingmairong Mamang Amadi Manning Laikai Mera Paibin Sinduna Chingmairong Vishal Mega Mart Mamang the Chatakibane
Imphal East District ki manung chana lariba Lamlai Higher Secondary School ki Oza N Prakash Chandra transfer tobu yaroi haiduna ngarang school asigi mahiroi singna protest tawkrei nakal lamram school asigi makki mahiroi kangbu amana Oza N Prakash Chandra na larik takku matamna nupi masa magi masa soktuna mahiroi singi mamang da tai haiduna Oza asigi transfer tawduna na bahairi Oza asi makata na school asigi lairabade akan mukhongjang kaya ma changchin gani hairi Hauzik school asida mairoi kangbu ani thoktuna oja asigi matang chauna yetna ba oire school asigi award po oja singa si lengang athu matamna thabirakuna wathok asi loisina na ba mairoi singna apul tawnarakli Pasoi police station kon tharoism awang lekai da huran ma changlam mane haba mioi ma miyam na fubu da laikidre miyam na fubu da laikidra ba misaka du lilong hauri bi mei lekai digi bogi mayum Farooq Elias Furkhan Ahmad apokwa Haji Razif Ali kawi hari thaudok thokom dagi phang pawda tharoism awang lekai dagi moirang them girani kawam gi sumang da tham Khamduna thamba Honda Activa ama miyo yamana huran na ba hotna ram thengna ki tanja du da mapu aduna urak padagi law rubada nupa adu sten khibadi lekai miyam su khangnarak tu na tana ki miyam na tanarak put tharoism dagi taw thong gi marak leiba law ta lot laga leram thengnarak ku ti miram aduna farab matung wahang pang tawbada fu chaiba yaw ki hari Mafamatuda Pasoi police ki kangbu am laktuna huran mani hari misakado miyam marakta ki puthorактuna hospital tamna laying na ba puringai da lambi da lai khida ban hari thaudogadu mari lena gari ki mapubu police na wahang pong tawna na bugi damang pu ki habi ki mayokta laikai miyam mi famam su pangtho ki me famatu da saruk ya ki bi maira pa bi luching bi its samana impact news da fongdor ki bada police na pu ki ba mioi adu sire haiduna yumbu girani bu wahang pong tawna na bugi damang fazen ki ba du laikai du na yab ngamloi athum matam na yumbu thador kadabni hada fongdor ki nakal namramda laikhidraba Faruqi laikai miyam na miyat adugi mayokte JAC ma sem kre lilong hauri bi mayai laikai da miyam gi oiba mifam phamdra miyat adugi matang da lengang achum langla langjin puthok na ba akan mukhongjang kya changchin na ba wari laukre Matanga soida break amalo jage break matungda National Teachers Award 2018 gi mingchat pura khraba khang emam Indra Kumar Singh bu mating leiba Kumbicha Singh makuna achamba kudol pidin o kibagi paw amade Manipur amasung maling gi tongan tongan ba I paw Singh pudun lakchage Impact News bu miyeng ta dun lebiu break matungda mayabo man ataram nokchari loina na bulletin sig makhata bu paw Singh miyam de pijari National Teachers Award 2017 fangdor Manipur ki mingchat pura khraba khangem Indra Kumar Singh asi Manipur Press Club ta achama khudol pidon taram na okhrei taram na opu ki thoramadu mating leiba Kumbicha Singh makuna chimdon pangthoki banei khangem Indra Kumar ase hauji Kumbi Sandong Upper Primary School ki headmaster wena thau puri National Teachers Award ki damag status ki oina oza khangat pada khangem Indra Kumar mathanda award ase Ministry of Human Resource Development MHRD na khushinar ke banai makpu okpu ki thoramadu da saruk ya kiba Moirang Assembly constituency ki MLA P Sharat Chandran pongto ki bada khunai sida oza na lauriba madi lawgada thaudang kari no haiba ningthina khanan naina matam oire oza sina larik pangtak tak ki education system na khunai sida awongmu purak pangamloi mairo singna mahida pungning changna na ba makhal gi environment ama school da thamba mathau tai haiba wafam fongdoki where the student enjoys learning chatla kanda larik tamasida yamna harauna wakhal si nungaina magi apam badu thungani magi capacity khar watna lerambado menkat pangangmani ga haibasi ge asa si pi badu wakhal gi school environment to maduni yamna maru ariba potse ngasina na class 5 to tamibe se when you become major person BA tamukpagi MA tamukpagi stage to the nang kari we pami be se ngasi angang sing sida hang matam oireba and accordingly we would be planning their career near future Thauramadu mari lenana National Teachers Award khangem Indra Kumar na fongdor khibada government ki school da tamba mahiroi ayamba lairaba ki pankhai makhada leiba imungi macha masu ngaktane maramaduna mayamda ki khara sota horaba mahiroi singa sibu
micha isha thidana mimana ngamnaba hotna bahaibasi ma ke thaudang ni khanduna mahiroi singadamak hotnari adubu kariguma matamda ojagi award pakaya laibuna mahiroi singda takpi tambi bad khudong cha da bakaya mayoknari lenga ki mari lena department singa Sandong Upper Primary School da hauzik watun lerib oza sing athu matam thabi raklabade hena nungai gani haina mahakna marilena busingi pungning singchilaki sigi problem am de themari adana hauzik ai leiba phim se hauzik oda ahum engage tori sarkar ki oda si oda ani masu hauzik amana state ki training sakhe amana military little adana oda ahum jo karigumba sarkar tam thuna thabi ragadi ai phagani tu ye FSA de gina oda ma hapori anu sahi mere sakre next year ma hapole anu sum sakre adana masi masaina sarkar dai thamjeni na ai primary school simada thamam to oda lo adana thamakanda ai anam bale ge lo lage natragadi ngasi mala pani tara rem sakni kunin rem sakni application tongna sigi systematic ama lai de basi ai request tongna ai masi mai le na singa ai request tongari HIV AIDS ka sago na duna hingliba masung Thawal District Hospital ki ART Center da ming chanduna hirak charib mioi kuntaruk khangatuna multi months dispensing MMD ki makada tha ahum ahum ki drug ngasidagi fangan ba hokrai Manipur State AIDS Control Society Max na sindra ART Center District Hospital Thawal da ngasi pangtokhiba MMD hawdokpagi thoromda Max CST ki Joint Director Dr. Lucy OST Thawal gi MO Dr. KH Radhishyam ART Center के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अचुइना अमसुंग ITK स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अरिन मैत्रम न सरुया की बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा Karang itata chama kunithoi suba irawat ningsing thoram ngasi irawat celebration committee Manipur sinduna pangthokre Karang mayai lekai panthoibi community hall pangthokki thoram aduda lamdamasti ki al oireba mioi singda kangkhal kya yenthoki thoram adu wangang laduna CPI Manipur State Secretary L Sotin Kumana Zananeta Hizam Irawat na hingling matamda Lomi Ngami Miam Yaiparba Kalamba Madi Tauramba Tabak Sing Adubu Sing Thaduna Karangda ngasi Kankal Sing as Yentokpane India government of the Manipur Lengang Lomi Miam Yaiparba Tabak Paikalak Tabasik Mayokta Kongjang Sanchil Lagani Hana Fongdoki Barut Keta State Kayada Ngami kaya na tingari ba kudong tiba kaya singa se kuhan na bugida magta yamning tina nga yokpada adu ko lena nga fabada adu ko lena nga gi karbar da yam hena kudong saba piba ga phum kaya sing se mase khoi Manipur de leite karang de leite adu ko lena ngami singi punsi se mase matam puna magta adu ba awa ba kudong tiba kaya mayok na riba kaya sing mase puna magsi khoi chap chana Irawat celebration committee ki maiki degi loira ni communist party ki maiki degi thamna leina doi thena na bagi dum same sajari National Identity Protection Council NIPCO ki taranipalak subu foundation day ngasi pangthokre thoramadu ka sampat junction de leba yumjaw lairembi community hall pangthoki bane foundation day ga mari lena na pawmi sing wangang duna NIPCO ki president Premjit Oinamna lainga ga sina framework agreement ta kari yawbugi haiba khanghandabana kanglu masel gi marakta sarang na batholle maramaduna lainga na kanglu masel gi marakta singchep thabagi mahuta aseng badu miyamda athu matamda khangal luai na fongdoki ngasi ke thoramadu ko mari lenena rhythm of unity apun bagi tantha haina bingthon ba musical concert amasu pangthoki Manipur da khundamine ba furup kudimangna sunna khaki furup ama khaki lalhauba ama khaki adugumba yana ba themba da apun ba Manipur da khundamine ba furup singasi machoi tana ba amaga sinchep yatha ba thana ba khonda ba si somde manamaduna athuba matamda miyamna mi painari ba sinari ba sugma framework agreement gi oide ba hoje ki takak asida kai leide bage habdi miyam na pung phana khangan baga loina na athuba matamda Manipur gi saktam si kai dana ba singa damne ha ba phamji thamjani ngai ta Sangai Artist Association gi sahi asigi anobu khudol oina miyam da utkato de basumang lila ani gi yaifa thoni thoram pauna kaitel leiba lila lu basigi loshing da pangthokre ngasi yaifa thoni pangthokki lila ani dudi aiba maipak sana horamam gi lamkhai wathok amadi aiba CH Dharmendra Naiba
ima macha hariba sumang kumai ani asini thoram adu ki manung channa lila ani asigi director iboyai makumanna hai lamkai wathok hariba lila sina lamdam asigi lam manglak pada India lengang na tumin election ba lona na Manipur masa kya de India gi lanmi de yauduna India gi lam mang ba yaro haiduna thawai phawa thaba adu utkane ima macha haiba lila sidana mobile phone niom chumna sijina ba made Manipur gi tuition center tuition culture lairiba singa sigi amang ba kaya nanya tuna miyamda pauzil kaya pigani habu wafam phongdoraki अखोई मणिपुर मचाना दी काश्मीर की दमक ई मैम तादन थवाई थादोखरे अदुगा ngasimak manipur gi damakta di army amtana sipai amatan ikheng tabidri ene lawi haibani aduna masikan bam thoi kai tawsigi haibani magi message aduga ima ama saina waja dharmendra ne irisina ngasi kunai sida jakhula poi matung ne science matung ina mobile yam sinara po mobile si kanaba mayam leiba adi amam mayam leiba si manungda paujel pi bani haije batare Haukiba Taramatoisu Manipur Legislative Assembly ki Mikhal da Paso Assembly constituency da Notice India Development Party NEIDP ki mire foi ki sapam Kunjakeshwar Elias ki bagi Mikhal result longthor ku matamda signal laibada ki Supreme Court thangat ki case adu ki mari lena ba court asigi thausil makada Manipur High Court tha asigi taramari hayeng election petition case number 10/2017 hearing chatharaga ni haina NEIDP Central Working Committee ke General Secretary na thokpa chiro lamada khangalakli Freedom Fighter Laikuram Khagendrajit ki Samkuthra Mari Suba birth anniversary ki thoram ngasi wangkhai kaithel asang bidalaiba NSK Multipurpose Community Hall da Khagendrajit Research Committee ne siduna pangthokrai ngasi ki thoram du laikidra Freedom Fighter asigi mitamda miyam na laisu katuna kai khumna ba utki Lamdam asigi kwathada yumlomnariba laivak Myanmar Vermana lam khopchilakuna chaur lamgi saruk ama mangjari haibasi achummani hana Maoist Communist Party na phongdorakli lona thing khraba lalo lubasina thadorko cherolamagi matung ina BJP na luching laingak na miyamda samam nahanba aranbo wafam kya sandokpa madi laingaki Satminaba Lup Kharana Fongdok Liba Wafam Miyamna Thajab Thambigano Congress Lenga ki matamda border fencing nate security fencing ne hana miyam gimit utsai inaba hotnaramba adugi matau adu BJP na tamlakpane kwatha khulda yungliba border pillar asi kumjali singama chapan humpu taret ki agreement adugi laifam thokpa mafam dagi meter chau mehna Manipur ki ngamkhai manungda changsilakpuna yungsilakli masina square kilometer ahum dagi hena park chau lamgi saruk mangjari border pillar 81 khakta natana border pillar taramanga henbada lam mangliba singase miyamna Manipur kannaraba thaudang longminarase hanasu Cherol is in Makatarakli. Laimatag Power Service Station ki subcontractor ani Sakangam Singna Fa Kibadu Marilena Ngarang additional SP operation KSS Manihar Singi Miyang Makada Loktak Police Station ki Manung Chanba Kangvayam the Hanglep subdivision ki Zeldom village Lajol Faikolum village amadi Tumzan Fai village ta yum changduna thi humba ki thabak chathakre thi humba ki thabak adu Bishnupur commando ki OC inspector V Lunthang Wi-Fi na luchingba Bishnupur commando Yankai Mari Suba BS battalion Loktak amadi Kuntrani thoi Suba CRPF battalion ki apun team mamana ngarang nungtil pung ani dagi mari makai fauba sathaki bagalonena maphamda da mioi maripu taret verification sathaki hari MPCC के spokesperson ओरिबा हरेश्वर गोस्वामी बो पार्टी के रिसर्च एंड रिकॉर्ड विंग के चेयरमैन ओइना अपॉइंट तौरे हैना MPCC के सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन थोप चेरोल मना खंगलक लई ngasi numitang wadam pung manga makhairum taw matamda Bishnupur commando gi OC inspector B Lunthang Wi-Fi gi miyang makada ASI Sunil nan luchingba Bishnupur commando team amana drug kona na miyoi ani kwata bazar maning lekai gi fagat pangam krei
फारब मियोय अदि कोटा वार्ड नंबर 8 तगी मोहम्मद इकबाल खान एलियस बोइचा चाई कुनमरी अपोक मोहम्मद रफीक अहमद अमदे क्वाथा मनिंग लेकाय तगी मोहम्मद नजीर अहमद चाई कुंथ्रानिपान अपोक मोहम्मद बशीर अहमद निहारी मखोय अने तगी लुपा लाख मरी रोम की ओइगदबा कानी केजी मरी गलोना म्यांमार की बाइक अमसु फागत पंगम लेहारी फारब पोलम सिंह अदु गलोना मखोय अने मकमोरे मोइरांग पुलिस स्टेशन दा खुशिन नखरे ग्रेटर विष्णुपुर की जगह सिंगदा मयाई काब चिंजा की मैक ड्राइव सथबद फागलखिबा यू लिटर चानी रोम ngasi सोशल वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विष्णुपुर ना एक्साइज डिपार्टमेंट विष्णुपुर के खुशमनदुना मांगन खरे यू सिंग अदु एक्साइज डिपार्टमेंट विष्णुपुर की कॉम्प्लेक्स मनुंगदा ngasi नुंगथिल पुंग अनि मखाई ताब मतमना मई थादुन मांगन खिबने मयाई काब चिंजा के मायक ऑर्गेनाइजेशन असिन मखाताना ड्राइव सथगी कनि हारे लोनना फिवम सोंगना लेरिबा एक्साइज डिपार्टमेंट विष्णुपुर के लोइसंग अमदे स्टाफ सिंगी खुदोंग चादब सिंगदा लेगांग पुंगनिंग सिंगशिनबियो हानसु ऑर्गेनाइजेशन असिन अपील तौरक्ली एनवायरनमेंट कमरी लेनबा मणिपुरी डॉक्यूमेंटरी फिल्म सिंह पुथोक लंबा मरुइना ऑर्किड्स ऑफ मणिपुर है मिंगथोन फिल्म खुदोल तम लंबा सकनायरबा एनवायरनमेंटलिस्ट हंजबम नंदीराम शर्मा लेखिदबदा सिने आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस एसोसिएशन मणिपुर मदे रॉयल राइडर्स मणिपुर तोंगान तोंगान थोप चिरोल सिंगदा अवाब फोंदोकनरकली हौजिक नसिकी सानबगी पाउदा कुंथ्रा सुबा सीनियर मेंस एंड वुमेन्स स्टेट लेवल आर्चरी चैंपियनशिप ngasi कंपाउंड इवेंट की इंडिविजुअल मसाना सिंह पांगथोखरे खुम्बल लंपाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ngasi साना की कंपाउंड इवेंट की इंडिविजुअल मैच सिंगी हान मसाना की इंडिविजुअल ओलंपिक राउंड कंपाउंड वुमेन्स ता साई आरसी की पी लिली अमद टीएच एसएमबी अनिना गोलम सुंग सिल्वर मेडल एसीई टॉप खोंगनांग खुंगी एल Dulina na bronze medal lawkiba galona 50+50 meter compound individual women's ki masana dana Sai RC ki archer P Lily TH SMB masung M Rupam na gold silver amadi bronze medal lawbangam na ki Satharkli ba archery championship asing asistana ke individual olympic round compound men's ki masana dana Sai RC ki S Rajendra na gold ZAC ki S Ramakanta amadi ARAC की P जगतना ब्रोंज मेडल लौकिबग लोइना 50+50 मीटर कंपाउंड इंडिविजुअल मेंस की मशानतना UAC की M विक्रम ZAC की SS रमाकांत अमदी ARAC की G रॉबर्ट ना गोल्ड सिल्वर अमदी ब्रोंज मेडल सिंह लौबंगम नकी मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन की मी एक मखाद पांगथोकलिबा सीनियर मेंस एंड वुमेन्स कंपाउंड एंड इंडिविजुअल चैंपियनशिप असिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंह की लाख यूनिट 13 की नुपी सानरोई 12 यमदे नुपा सानरोई यांखई सरुक याखी हयेंग चथरगलेब चैंपियनशिप की मखाताब रिकर्व मसानगी इंडिविजुअल मैच सिंह सानरगनी हुम्फुतरा निथोई सुब ग्लैंडमार्क सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप सरुक यारुगदब मणिपुर की एक्वाटिक टीम ngasi केरला गिदमक इम्फाल थादोखरे सलिब थासी की तरामापन की खुलुमदोई फॉब केरला की त्रिवांद्रम द लेबा डॉक्टर बीआर अंबेडकर इंटरनेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप द कॉम्प्लेक्स द पांगथोकदब चैंपियनशिप अदुदा नुपा की तोंगान तोंगान स्विमिंग मसाना सानरोई मरी नुपी की तोंगान तोंगान स्विमिंग मसाना सिंगदा सानरोई अहुम सरुक यागदब गलोना नुपी की वाटर पोलो द सानरोई तरामाथोई लोना वाटर पोलो मसाना सानरोई तरा पुना सानरोई कुनिपा न सरुक यागने पांगथोकदब चैंपियनशिप असिदा 10 सुबम थौबन मणिपुर टीम के मैनेजर होना थौदांग लौबगलोना एम पूर्णचंद्र न वाटर पोलो की कोच अमसुंग एन मीना न स्विमिंग की कोच होना सरुक यारी चैंपियनशिप असिदा मणिपुर के स्विमिंग की टेक्निकल ऑफिशियल होना संगाई एक्सप्रेस पाउसे की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एम रोमेन मदे डाइविंग की टेक्निकल ऑफिशियल होना साई आरसी की डाइविंग कोच एन देवेश्वर अनिसु सिगी खोंचत अदु सरुक याखी ngasi wangkai ningtem pukri mapal dalaiba CSC club tapang thuki balam thabagi thoromuda Neroka FC Manipur ki president TH Arun Kumar madi Manipur Swimming Association ki president TH Syam Sundar galuna na association asigi masak nai bumi kyan saruk yaki
Manipur Police Sports Club ki nupa amadi nupi ki team anina nifunito isuba senior men's and women's state level handball tournament ki winner oiba ngamkhre Manipur Handball Association mi makada double leg versus the sathakiba tournament si senior men's ki final da Manipur Police Sports Club na public club top khonang khong panjan kunmari taramatoi da maiti pi ki tournament is the winner oikraba Manipur Police Sports Club ki sanaroi N Sarat Chandra amade o Okendro ani na panjal manga loina N Gobin amasung H Imocha ani na panjal mari sanba ngamna ki Sathaki handball tournament is significant final dana Manipur Police Sports Club ki sanaroi KSIS apabi na panjal mapan loina na N Suni Bala amadi M Dimple ani na panjal taret chanduna Citizen Club soibam lekai u panjal kuntra mari tarani panda maiti ba pi bangam ki Infalis ke manung chana leba Singarel Tezpur ki sana bungda pangthok kiwa handball tournament se ki loishin me ki thorma da Khurai Assembly constituency ge MLA L Susindro ka loina na lamdam madu ki masak nai bmi oi kya na saruk ya ki Taret suba mangsa tabam iwayai ma Madipuina Bati Memorial Mix Likam Knockout Kendra Wise Kang Tournamenta Oinam Kendra Kangkut Mai Pakre Ngasisana Kiba Tournament Siga Mapan Suba League ta Oinam Kendra Kangkut na Thongju Kendra Kangkut Panjal Tara Mangada Mai Tiba Pi Bangam Ki Census ki Director M Hare Krishna IAS Amadima ki Imung Manu Stentang Makada Singa Matakta Laiba Nandai Bamlekai Kang Sangda Satarak Liba Kang Tournament Sida Manipur ki Tongan ma Kendra Singh ki Lak Pakanggut Tara Marina Group Mariton Kaidokton match in the Lamba Taunari, Manipur Kang Association give me Makada Sinjama Kendra Kankuna Sinduna Satariba Kang tournament Sigi, Tarasub Lekta, Kaisam Tong Kendra Kankuna Madi Kontokjam Kendra Kankut Anina, Hayeng Lamba Taunargani. Thasigi Nipanam Sumapanda Silongi Lanchad Mairida Laiva UT Road Singh Stadium the Sanakiba Ford Any National Kickboxing Championship 2018 da Manipur ki mahut sinduna sarugyar basana roisina gold nipan silver ama loinana bronze medal ani lork ngamlak ki bada Kickboxing Association of Manipur na thokpa chero lamada harawa made thakan fongdorakli loinana matanga sa bulletin na si tension jadring gimangoy na headlines amona thamjari Professor AP Pandey ki matik sabelig election lokatna na governor state government amadi HRD minister representation fishing krahena veteran politician was join pongorokli MC ki thomi singda khud tharak ki nation army kader sing lengan apagat pangam dabagi mayokta hayeng ki sing tam animak ta hena kan makongjang sanction lagani haina mahiroi luk asina thamlakli Kumja lising amachawapan Mariputra Hundoi the nation I am na cookie fruit micham lising amachamgi matak ta tampi na heart ki thawongo ningsing la tunanga se Churachandpur ki toibong the cookie black day ki thoram pantu kray Tamenglong district ki tamai de pi kai thela ma SBI branch ma sanga kray Impal tamai lambi so athu matam da sem na report na ragani hana education minister Radesh Yam khajaba kray Urkhul district ki Ringoi village ta kilometer ani pak pataret sang umang de sarug khunjatra hungoi na kathok tuna sem ka leba community reserve land ngasi forest minister Thonolchum Sam Kumar hangdok rei Namasung Myanmar ki hawal ki Paumi Singbo State Institute of Journalism na lem na takpi tambi kudong chaba pi gani hana DIPR ki director Haisnam Bal Krishna na Myanmar Press Council da khajab piram rei